ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, diainted ni tatang mo a kwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di ama ka-examine? Inapadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. Utangag pay laeng. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no sa anak ama ka-examine. Mapanag iti balay da inton madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanak ita. Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nagibagakan ni manang mau. Kawawat na timpaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamin ni manang mau. May siya lang harudan ti anak na, pagadadalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito'y gatang ko kuma, iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak. Apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Ha? Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan dayjay. May samot nintad mo, mami. May sa ngam sangaribo dayjay. Tawan barya. Kwartam ko ba dayjay iti manong aldaw? Awanan na, mami. Naibusan. Anda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadag iti babarkadak, mami. Ay, kunam amapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Itimot gayam inuman, tinapanan nyo kadag iti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon a kwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot tin napugsat a kwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwartana. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Ay, kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, takwarta na kat nga rod. Aldawain, baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day taar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadanda ni manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos, baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na, barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka mat amasabat ko, Sara. Papanam ka de. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam ngay, kat awan pa'y matuban na. Ay kayat ko mo't apadasan at i-blande a buok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mat anapudaw. Di ka man manginsulto. Apay ko maasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, nuna po daw ka. Iso maibagay ti buok a blandi. No nangisit,
Kulot, ti bagay na. Saan kat ablande? Ay, awan day tabagay-bagay. Adala kat kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa eh. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Oh, dayta oh. Ne, unag paiso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam diti balay, Ella. Agpautang ka man mo't, manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas daawak mat ngamin kada kayo. Permi lang arud arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw mo't lada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mo't, manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa ti mairanod. Saan mat siguro, manang? Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang. Pimintasak ka di unay. Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga Olandes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysayat no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya ngay. Kasla ka magmagna namun munye ka. Ay, ibagayo kat di ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigregatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigregatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya ko matipagbayad na. Ay, nasaysaya at laangan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Balik tadya mo, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka laangay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang, ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yo kan ni Ella, ngam ti anak ko. Pag ko naamay, awan ti idumduma may. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan. Ngam no siya ka ti adda masapol na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan, ngam jay adem. Adakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Among ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaak mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May naimbaga, ngay bagata ka no kiniela. Pagsardengan na ni Esther iti panagadal na. Taisuo pa pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. No awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manin pagsaksakitan, tinakam na. Nasaya at man, wenno saan ti aramidem kinkuana. At dalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo kumaapi nagawid? Ay, gumura man anday jay. Ay, sakit di nga ama, ti rumok makinkuana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na. Isukit din ti mangupay nga agaadal ti kanakan. Ay, baliktad ti ammo na.
Sarah, umay ka, tagburas tayo iti mangga. Nasaya at mo't no agburas tayo, nanang, tamakapang panganak iti mangga. Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amang ano kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Iso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalaka ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya ng jay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Di kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idikalman ti salsalud-sudak? Diyak matan mo, mami. Nabarte ka sa ngamin. Ha? Agdadata lang arudan an abartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnek ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti Chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kantol agturpos, intun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, jak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kadet. Agawid ako man, gusto mo't amasabat ka. Apay, agawid ka mo't tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka di ti anak mo, magad-aday. Ay, saan Kakaisuda nga da pagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di. Nakitak mo't ngamin itay nga adda ka kibkibin na ababae. Anya? Babae, kunang? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Abangan no adalaang napandaginata nga aramatan da ije pagadalan. Kasta nga ta. Kasla saan mo't iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. At dapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal, nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae? Nulakat at damay tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag mat ti tao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbyag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. At danto, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Daddy im. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kano ni Daddy. Apay nga ngagsangit kayo? Impa na kano ni Daddy medyo ospital. Na-stroke kano ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasad ni Daddy? Di na kano maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyak mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.